Pekan Badung miwah Kumbasari megenah nampak ring tukat Badung. Dados genah sane mopikolehan majeng para pedagang. Sili tunggil nyane madi rento dane ngawi gunayang sisin margi pekan Kumbasari. Tur sampun tamis kalih daso warse dadong rento nyabran rahine madolan canang sareng pedagang sane lianan. Dadong rintu, saking pemogan Denpasar, dane sampun meyuse 6 dase kali warse, ring kahanan sampun lingsir inucap, dadong rintu kantun maut sahe ngerereh pengupe jiwa dados dagang canang. Swagina inucap sampun ketelebang dawek selai warse ungkuran. Nyabran rahine, dadong rintu madolan ring peken tumpah, ring jalan Gunung Kawi, ring ungkur peken Kumbasari Denpasar. Pikulihan medagang canang inucap, kebawasang anggen nagingin pebuat serainan ipun, ternyekolahang kali okan ipun. Napi mali, dawa ketilarin rabin ipun sane sampun sede, ring kecelakaan kali dase warsa nilintang, ngawinang ipun, maut sahe pereragan ngelintangin kauripan, sareng kali okan ipun. Do kada dia sinawal. Lo lagi di panaknya sini kita jalan. Banten pun 30 tahun. Ada. Memang dari Uling Bidan dadong medagang canang kan dong? Yang jana yang beli panak. Ada apa di yang panak yang di sini kok kali ya bapak memang bertabrak. Oke, dan dadong Uling Bidan dong? Ya. Dadong asli Uling Bidan? Pohon. Pohon. Kan. Oh, pemogang. Sinambi metanding canang, dadong rintu, taler metanje canang majeng kramo sani mentas, mangdani numbasang canang ipun. Abungkus selai canang, kadol selai tali rupiah, nanging ringgala ungkuran, pebuat lakaran canang sekadi busung miwa bunga, koningin arganya ning ngemaulang. Ini ki inucap mejantan nes pikulean ipun, yening nincapang arge kejejehang, keramane ngali dagang canang tiosan sane purun mesaing arge. Niki kan mau hari raya Galungan dong. Gimana penjualannya? Rame dong? Nawa aja. Kami apa isinya? Kenawan itu. Iya. Kami dia. Kemudian mulai menemu bahan itu lain. Oh, benar. Jadi mahal bahan bunga ke 35. Oh, benar. Bayar satu selai. Uang ke dalam libas. Made rento utawi sani kesenggo dadong rintu. Sili tunggil serikandi pejuang keluarga sani luput saking uratian. Ring tengahin kosek nyane arus lalu lintas, tur panes nyane matan ai peken Kumbasari, nenten dados piambeng ipun madolan. Para pedagang wantah ngaptiang, dagangan ipun sida telas, sedurung wongini ngelintang, mangdani sida muter modal, ring raine benjang nyane. Ari Wiratmaja, Bali TV.